Abatura bo mu kyanga kya Ishanya omu town council ya Kanungu bayureka okushasha ahabw'ibura ry'obuheereza bw'ebyamagara omu kyanga kyabo aho abatura bakwegura abarwaire omu ngozi engyendo ningwa baba nibaza kutunga obujajabi ekirugiremu na bamwe okufeera omu mihanda. Ifa abakazi benda mazima twati nk'okuza kuzaara twagirenda turabonabona munonga kuza kukyebeza ni kuruga hashaho emwe okahika h'igwariro shayitani rero kuza kurugayo ni kwija kunuya okahikayo omu kiro mazima enda yakukwata ziri nka shaha munana z'ekiro orafa nayo. Bari kugwara twamara tureta engozi tugireta tukikoma twitamu ebiti tukoma twegura kuza gukakatate tuyikayo umwe twaruhire twanogire n'umugwere bumwe ahendera agenzire agw'entamburambi. Aba bamurikira ab'ekibiina kya Rotary eya Kanungu baba bateyeye kyanga eki okureba bimwe abibakubasamu kandi abantu bagira ngu ebyamagara hamwe n'obwegyese nibyo bikirizeyo korabanisamu kandi gavumenti terigireyo kubahwera. Itugati y'abana bitu naho bwe kumanya ngo turi kubesha tugerizeho abari kwebasa bace nibo bagerizeho kubasa kushomesa abana babo kwinkana ubutu kuba tukubata ishomero umuzire no shanga yagumana asiba ahamusirwa ari kubahingire ahabwe shonga yenkobe okumuri kutushanga uko mwatushanga niko kizi government hariho service yona ijenge twereze mu ry'amagara tukaribira government mu cyaro cy'itomu ine kiri kukoramo. Omu kyanga eki nikigambwa ngu abaana nibatandika kuza ah'ishomero bahisa emyaka 12 ahabw'engyendo ningwa hamwe n'okutiina enyamaishwa ahabw'okuba ekyanga eki kyeherire hihi n'ihamba erya Bwindi. Ekyokubanza aha nshonga y'obwegyese twashanga ngu omwana orikuza kutandika kwega omuri ogu mwanya ogwa shaya natandika aine emyaka 11 ahabw'eshonga yo kugira ngu amashomero tigaru kandi n'amashomero agu barikubasa kutunga gari hare munonga. Orikwebembera ekibiina kya Rotary ya Kanungu yagaruka yahamya ko abantu baingi nibarabanisibwamu kutunga obujanjabi ahabw'okushanga gw'amarwariro gari hare. So itwe nka Rotary Club of Kanungu twakora needs assessment kandi twaza kugidiscussingaho turebe okutokubasa kukora kuleta solution ye. Ohireho ebyo abantu bagira ngu n'okutura hihi n'ihamba ry'enyamaishwa na munonga enkobe zisire emisiri yabo ekibareetiire enjara. Mbwenu hatiya enkobe zitukiriza amaani zahaziire zazarukana mbwenu hati yaletwa nkaha mwazireba mubasakura nkebe bituriho tubirugeho shamarire enkobe. Amakuru aga gashakwa Jacob Nwamanya ahabwa Tile West muri Kanungu.